Shubor nakaslem jong unong san hima. Kadorbash nong Umkyang kabahap ha ilaka narpu jong ka East Genti Hills District lingba ka karwa uwahesh nong uba lasting pala kamaham jor ya kinu ki candidate ne ki shimet bansam pisa hapo ka iriash nong Umkyang nadu kapor hendriu baje janmit haga khat khandai tarik urumpang arhajar apusan tad hadu banda dep kasngi tap vote habaya kren bat unong san hima urang ba ashnong ka Umkyang uba lasting pala uloong bakum kinong yalam shnong kim sautanat ba kipat ba kin sha penbit hinre ban ai kamon jinglat lot yakipat ba banjet yakinong mikmat sha ka district council ka GHADC namar kim kwa shu ba kinu ki kertong ni kiriu shimet bakin wan banterwa ne ban sam pisa ne ban sam kiat ya upat ba khamtam ha ka ne kapor election namar bon nakikon samla kinyo ban shim kabu bandi ya ki jingdi buat basniu patkum ta terter Ko ni keren pidai rang basnong jong ka Umkyang. Hai. Balasting palama. Hai. Tingi ko ni keren bat pino magatu ko presles ka bapila pa kalong ba pinam sya ban sampisa ka kaknatari ka drong. Ti pi batay lem. Aduh kendai terik berbagai bentuk dengan syak suhu ban. Kena kandidat ada bagi teras nong di bar nong ban. Sampisa ban ban penting gitu nambarang tentang ini yang hitung tentang silam sama senong ro. Hai. Ko apa kipai ba bakin jit. Jit man lailik mo kar baki. Oh ya senong jengir gidan kandidat. Hai. Ya senong jengir gidan ni tang bagum tangi dengan jengi konggo senong ni ai lailik kipai ba mo bakin jit ya kita ginong nikmat da jit ya kita ditras nong jengir ni jit ya gitu. Gino ro. Hai. Marangin ko aso ba di nugu beriu le negi jong kandidat lagi tegi tras nong lagi da bar nong ro bakin wan ban ai da pisa ai kiat ai kinu mo por election kenang ba kipai ba kin ewo bru bkiu mon banjit mar bun sing por election ki di kandidat isa wan terwa pisa dari kun somla ya pisa sa di kiat di yo de ta ka daw ni neng snong kunta gi insyaallah kinu ba penting ya gini ka kumli dalam senang te ladang yo dengan inlet de 19 na sibot jong ka anje. Hai. Kene ka dikasin ban kong ye ka snong jong pi na pila le teng kumna. Hai ne mensuari dile ye tanpa kene kasin dengan tam le tam tengah ke. Hai. Hai. Kemud ka jurba ka jing sampisa. Kemud kelas tu kanjur ka jing sampisa. Mentah adu mentah padon ra. Padon, hai. Namar don di bawah kin wan sam gumta mo. Hai. Wan sam bisa gin wan ber bisa po snong kyang no yo da sebaram saya sini sitai. Hai. Kita ka daw ni kum dalam snong de. Sekenal apa ba gunu girang mikmat. Mungkin man pendi ya gi pai ba da bisa no namar ni ai lai lu ka pai ba ba yanu man banjit. Ai banjit kin no. Segala ke parti bagi man banjit sa ka jing tat teng pai ba ke. Kuman jeng lai jung ki. Kadai. Ka snong Umkyang ka hap ha konsti yu MDC? Yo narpo. Narpu ma. Narpo. Te ka MLA ka hap ha Setengah sepung. Sota sai pong ma. Is jantia kan. Izin kia. Pi don jikerman ba lang ba ka jingle jong pi. Kiwi ki snong kin butlang kenang banyo ikin mikmat ki ba. Kuntangi lengi kermen ki no. Ego snong apa kene Kijeng pia jengi ladagi bors nong kin le lang kumile nungi te. Hai. Kibru kinjit kin yino ki man banjit kin. Hai. Namar lada dan berusisin bagi ada kisah tu kurmar we. Kadai. Namar ngi ko abaga ni election NDC kan long election ke ba ku ba suba. Iko abo pai ba mo de posno jengi ladadi sebar snong lo ki ba kinjit yino kun man banjit mbe ban banjit nang ba kisah. Hai. Indi kin de man dik start jengki ke. Hai. Te kulisibun balasting pala. Ta kulisibun.